بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا ميدو أرمي تبي فرناك ولا وقت كل مهيدا كورني مهار أرمي راجع دماء فاوا أدي مولي إسلامي دنيا بس كريمتي فاوا أكيد مصيبة تكا غولين أرمي راجع مهار مكرمون دا دعاء adi e du'a kura gota behe gotun komme secce dannawaluma adi algonda du'aye mi denni mi hama gastuga asluga mitaga du'age maanaga algonda mi kiyani gunutun nazila ehemwima gunutun nazila kiyuma mikamuga algon menge rajyega tibbevi imamun mudimun amal kuramvi gota mikamaki islam deenuga kon gotaka kamettoya adi ekamuga algon men ami amal kura usulaki sunnatuga ವಾರಿದುಗಂ ಆಸ್ವಾವ ಗೊತ್ತ ಉತ್ತರೆ ಗೊತೆಕ್ಕಮ ಮಿಕಂಕಮ ಮೆದುಗ ತಿಬೇಫ್ರುನ ಎಕ್ಕ ವಗುತ್ ಕೊಳೆ ಹೇದಕೊ ತಿಬೇಫ್ರುನ ಮಾಲೂಮಾತ್ ಹಿಸ್ಸಾಕೊ ದೆವಾಣಿ ಅgon ಮೆಂಗೆ ಇಸ್ಲಾಮಿ ಮರ್ಕಜ್ಗೆ ಇಮಾಮ್ ಆದೆ ಫದೀಲತ್ ಶೇಖ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಲತೀಫ್. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا دم أستاذ إبراهيم أحمد بدال الفدين أرغنا من وقت قول مهيد قلني تبي فرنا قنوت نازلة بهجتون كم سجد النوالا شك بسنك مكمكي أرغن من كيت رسول صلى الله عليه وسلم سنة ثابت واكم مسلمنا ಬಿರುವರಿ ಕಮೆ ನಾಮಾಂ ಕಮೆ ದತಿ ಕಮೆ ಹಂಗುರಾಮೆಗೆ ಕಮೆ ಅದಾವತ್ತಿರಿಂಗ್ ಫರಾತುಂಗನ್ನ ನುರಕ್ಕಲೆ ಮಿಕಹಲ್ ಕಮೆ ವಜ್ಜಿ ಕಮ ಬನ್ಯ ಅಳಗುಣ ಮಿಂಗೆ ದೀನಗು ಮಣಿ ಕುನೂತ್ ನಾಜಿಲ ಕಿಯಮ ಸುನ್ನೆ ಬೆಗಿಂ ವಾ ಕಮೆ ಕಮ ಆಸ್ಫ ಮಿಗತುಂ ಅಲ್ಲಾಹ್ ನಬಿಯ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಬಸ್ ಕಲೇಫಾನ್ ಕು ಜಮಾನಗ ಬಸ್ ಕುನೂತ್ ನಾಜಿಲ ವಿದಾಳು ಫೆಬ್ರವರಿ ಕಾರಿ ವೆರಿನ್ ತಕೆ أي هديها قاري ورين شهيد كل ما قولين بس الله نبي صلى الله عليه وسلم قتل كريميهن شهيد كل ميهن بدوا قربا في بهري أي إمس دوس بندي هذا هريها نماذج باي رواية توجا إبادة مغربا فتش نماذا ميقوتا एक रिवायत तक बलार हरिया नमाज दिग्गज सकलेक फान कुनूत नाज़िला विदालो एक मंग आसवे अदिया कुगा एकलेक फान अफ़हु एकलेक फान उगे खुलफा राशिदुन तेरे उमर इब्न ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु वस वनी कुनूत नाज़िला विदालो फा अदि अल्लाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुस्लिमों के बारग धरंग आम के कुरीगस मक्का के तिबी बाय निकमति कुरेफा बाय मुस्लिमों नटका एकलेक फान एमी हूँ काफिरों का इधर सलाम एक प्रभातो एकले फान वाणी कुनूत नाज़िला विदाल फा मियत शक्के वसने इस्लामी उम्मत मी दिमाग फा व हिद्दत कमा अदावत तरिंग इस्लामी उम्म बदिकुल मट्टका एमी हुन रावा रेवुन तका अदि अलगुन मंग राज्य वस मियदु मिवनी वरन रक्का तरी मरहला कंगास वाती अलगुन में मियदु अलगुन में नम्यानी अलगुन मेंगे मिफद कंत कमा गुले मिनिस्ट्रिंग अलगुन में के इमाम मी कुनूत के मट्टका अंगवाफा एमा मी अंगवाफा एंगमकी अलगुन में अमल करन जेने कमेकं ए अलगुन में दीनुगा अलगुन अंगवाफा गोइकं अलगुन कबूल करन बजे अद याकुगा इमामुन तिब्बा बेफलु ए कुनूत विदालवा इरुगा मामूमुम वस अमल करन जेने या एगोता नोता मिदनवनी मामूमुम वस कुनूत केमुन दायरुगा आमी विदालुमकी ए ओन्न गोइ الله نبي صلى الله عليه وسلم كمان إرشاد دفعهم حديث القرآن لا تختلفوا على أئمتكم تبعهم إمام بيكلنا خلاف نواره نماذج تبع إمام كنت قراء قطع مكرانية دي أمدون سنة أيقطع كم قراء رجع يا خلاف نو أي ألون من كبين ألون من الدين إذا كماكي أهم ألون من إمام قنوت كيا إرجع ألون من فهاتك تبع مامو آمين كيومكي أي ألغون مجدين ألغون نجوا على قوي هم يا كوجا ألغون من مكما ده تريجا شكوا وهم أفدمكي أجود كفس كوجن وانا كمنو مي كوريجا دنيا بيهن سنة ثابت واكمه
algon menge nikamiti korefa muslimun nan algon men dua iba kuran je miyad algon men nan emi hunna dua ko digin bes Allah subhanahu wa ta'ala hadrat ga dannawagin bes emi hunna nasru devuma ge dua kurun ei algon men na koddebe miyad ekkamaki ehe ma algon men takrar ko mikama samalwe adi mikan kurma algondo miyad tiya lobeti akhunna akhtuna gwala algon dua ki Allah subhanahu wa ta'ala islami ummata adavre fehi madme devva adi islami umma en huriya ummatkum acca nasru et kurwa barwar kurbu wa akhiru dawana alhamdulillah rabbil alamin wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ada demme sheyoge waak fuluga ishare kur faden algon men kunutu nazila kiyam gendamwi komme reges mi regandu mi barak kiwa namatuga ei adohor ko kiwa regande algon midanwani maghrib isha fatis namaduga wahaka mitin namaduga ane gunutu nazila kiyam vihama yaakwa algon men handan kuren jihene algon menge imamun gotuga etibba befurnaki algon men nagen islamun nagen imam alukam furiham kurmati be baye e maqamuga hunnawagen e bekadun imamun e kurawwa masakkeppuloki rasulullah sallallahu alaihi wasallam ga masakkeppuluge bayge gotuga algon men balagannani ehmi me imamunna meduga algon men wara farwatiri wanjene imamunna algon men ihtiram ada kuran jene hekon hitan jene adiham e gotan algon men ge rayitunna algon men ge mi dati halatoga algon menge ekak wanikawga maccan ihtirama lobi ada kurun gotun adi algon men libe eke kandataka musibatu wagutuga Allah andumakon Allah shukr weruma Allah devani mai algon men handa kurumuge terega mi shukr werum faha kuruma eku musibatun salamun edi dua kurairu algon menge rayituna weringe matimves algon men handa kuren jehene hem mikala kunutege terega wes algon men ekan kam fenige daane hem wima ei algon men mi fursatuga hama andam bahatten jihe kame algon men mi duat kurmuge beenumaki asluga algon men naki en ummatege baykan dekkum algon men e ummatuge terega himene bodeti kandattawge maccan ekak wanikaka hamdardi faalukon ekak wanikaka e deven baare dinumattaka kura masakate gotuga mifada gunuta duata mi kuram de dani adi islami ummatuge ekam feshigen ayuse gotta demme shayga waak fuluge ishare kore makkaga muslimun dirulum dieruga dimawi nikamete halitaka ekankama gulwa rasulullah sallallahu alaihi wasallam bayfara fasnamaduga anibba fara dinamaduga anibba fara ennamaduga adi enun tafatu halitugas mi kunut vidalu kunut nazila vidalu heddikom mehwima algon men mi gotuga demitimun ei algon men mes mikala kandattawga hingangen emme rangalumagu algon ge duayaki algon men emmennaki wes hewbas aduha hewbaha eggotan amal kura baykamuga Allah subhanahu wa ta'ala minwar ko devun algon menna Allah subhanahu wa ta'ala ge hew mawga fatida sabit ko kuriya dimge hew tawfiq minwar ko devun assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh